Nonke nabantwana bonke botakanana bonke ngiyababongelela amakhaza asishejisa ngabantwana yazi umbuso wezulu wabantwana abekho abantwana basezingubeni ngiyabanda izani nabo mana ngeke baphathe umkhuhlane ngoba beze enkonzweni ngoba manje niphumile bona bayadlala ngaphandle mina niyababalela ukuthi hayi kuyabanda akubandi bantwana bayadlala abantwana bazange beva amakhaza mina ngiyaqala ukuva amakhaza sengimdala abantwana baweva amakhaza akukho umntana ova amakhaza wena uyamzwela ngisho ibheyi bayiweva amakhaza nethi Jesu ucabangela hayi ngimbathise izani nabantwana bezela abantwana bancane mina bengibadonsa vele amen bekiza nabo emponzweni kubanda ivula yina ngafaka ama-raincoat ngangithenga ama-raincoat lapha okay ngibagqokise ngihamba namzaba sesontweni zolezo zodlala so izani nabo angithethi nenithi nje siyalunisana singabantu abadala amen bazalwane yazi kwami ngathi ngizoba ngumasina namhlanje kodwa bengifuna ukuba mude mara ngifishane mina ngilangani nomasile bengifuna ukuba ngangumasile kodwa ngeke ngizoba mfishane kakhulu ngizocela bese sivula lapha yana kuLuka 20 verse 23 amen maninga kuna mavesi Luka chapter 20 verse 23. Yeah. Amen bazalwane ngimele egameni leNkosi Jesu. Amen. Siyafunda laphana incwadi ngokwaLuka chapter 20 sifunda uverse 23. Isihloko lesithi intela kaKesari. Verse 23. Kepha eqonda ubuqili babo wathi kubo ngiboniseni udenaru unomfanekiso nombhalo kabani bathi okaKesari 25 wayesethi kubo ngakho ke nikani uKesari okukaKesari noNkulunkulu okukaNkulunkulu Amen. 26 abaze baba namandla ukumhila ngezwi lakhe phambi kwabantu bamangala ngokuphendula kwakhe bathula. Kwase kufika kuye abathile babaSadusi bathi akukho ukuvuka kwabafileyo. 28 ngicela ukuye bese uya lapha 22 22 yeah 22 same chapter yeah verse 22 verse chapter 22 yeah verse 10 Luka 22 verse 10 isihloko sithi ukumiswa kwesidlo esingcwele. Verse 10 wathi kubo bhekani seningene emzini niya kuhlangana nomuntu othwele imbiza yamanzi mlandeleni niye endlini angene kuyo nize nithi kumninindlu uthi umfundisi kuwe liphi ikamelo lokungenisa lapho ngingadlela khona iPhasika nabafundi bami na. amen Amen. Uyela kuleli verse nje ukuthi uma uNkulunkulu athi singenise abantu yabona usisi uyabangenisa abantu lebantwini uyasha ungenisa abantu nawe kabangenisi laba bakokuda ungathi makangena kuyaphakela bese ulokuthela amanzi ebhodini uyithela amanzi thela amanzi wena ukuthela amanzi inyama ivuthwa mabangene labantu kakho bese uyabapha lokudla kungabithela kuwethela amanzi uzolokwena ekitchen yothela amanzi
ukudla vutho umuntu uzokwazi ukunisha lo muphe lokudla noma mangabe kancane lingene nini mphakeleni mina senzabona ukuthi zasala nidla ini ukuze uNkulunkulu azongeza lokho ukudla okuphile lokho lomuntu uzokwengeza kwekuningi lithi laphayana kukaKhesari okwabaKhesari nikani uKhesari kwakhe ingcebo yonke igolide lesiliva likaNkulunkulu asimnikeni imali yakhe le ile sibonga ngayo kuko konke senzela kona yizi izibongo thina asinako ikhona lapha ethi khona manje kena uNkulunkulu wathi manje kena uAbraham uGenesis 22 verse 1 uNkulunkulu ufunde bani Genesis 1 Genesis 22 yeah verse 1 yeah so sithi ukuyalezwa kuka-Abrahama kokunikela ngo-Isaka 17 yeah 17 or from 1 yeah okay verse 1 kwathi emva kwalezo zinto uNkulunkulu wamvivinya u-Abrahama wathi kuye Abraham yena wathi ngilapha wayesethi thatha manje indodana yakho eyodwa oyithandayo uIsaka uye ezweni laseMoriya unikele khona ngaye abe ngumnikelo wokushiswa entabeni ethile engizakutshela yona uAbrahama wavuka ekseni wokuphela imbongolo yakhe wathatha ezimbili ezincekwini zakhe noIsaka indodana yakhe waqanda izinkuni zomlilo obuza kushiswa wasuka waya endaweni uNkulunkulu abemtshele yona ngosuku lwesithathu Abrahama waphakamisa amehlo akhe wayibona indawo iseduze isekude uAbrahama wathi ezincekwini zakhe hlalani lapha nembongolo mina nomfana siya laphaya sikhuleke sibuye size kini uAbrahama wathatha izinkuni zomnikelo okuza kushiswa wazibeka phezu kukaIsaka indodana yakhe waphatha esandleni sakhe umlilo nomese bahamba bobabili kanye uIsaka wathi kuAbrahama uyise baba wathi yena ngilapha ndodana yami wayesethi bheka nanku umlilo nezinkuni kepha iphi imvu yomnikelo ezakushiswa na uAbrahama wathi uNkulunkulu uzakuzibonelela imvu yomnikelo ezakushiswa ndodana yami bahamba bobabili kanye 9 bafika endaweni uNkulunkulu abemtshele yona uAbrahama wakha khona ialtari walungisa izinkuni wambopha uIsaka indodana yakhe wambeka ealtari phezu kwezinkuni uAbrahama waselula isandla sakhe wathatha umese ukuba ahlabe indodana yakhe kwasekumemeza kuye ingelosi kaJehova isezulwini ithi Abrahama Abrahama yena wathi ngilapha yayisithi ungabeki isandla sakho kumfana ungenzi lutho kuye ngokuba ngiyazi manje ukuthi uyamesaba uNkulunkulu lokhu ungagodlanga kimi nandodana eyodwa yakho uAbrahama waphakamisa amehlo akhe wabona bheka ngemuva inqama ibhajiwe esihlahleni ngezimpondo zayo uAbrahama wayithatha inqama wanikela ngayo umnikelo wokushiswa esikhundleni sendodana yakhe uAbrahama waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi uJehova uyabonelela njengalokhu kuthiwa nanamuhla entabeni kaJehova kuyabonelelwa
Verse 15, ingelosi kaJehova yayisimemeza